tātou tūnai mai. Mawhawhau atu oi upona nei pese. Tū ia i oi ni taimi lea. Hallelujah. Se aso fai o fie. Buona to 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 ele Taeao ile swafo tatu ni iwi superviso to le follow from 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 ile pokalami Malū Taeao Faaleagaga wasi tausinga mo oi le Taeao mo le Taeao to tawina i pia tatu sabalinga Faaleagaga mo le atu le whakatele o le tua sa Sefo i fale mua wale tautua mea unanga loko Kingdom TV ni yasu. Whaaftaila tau Malū ni whai, whaaftaila tau saili. Olo tau saili e loloto mwana. Wale auro male peni. Whangai nai pea lea whatuatua mea ia. Wase manuio sa lea mea. Whaatalo whaatu i lau ale tala lelei. A feel of the different tour. Yafa in the oil Itala lei, so some autumn so salah. Fatalo fatu Tainanele. A feel my papa our house in the single Itala lei, to Mountainama tour lato tapo in the Malū. Malū le so for we and Taeao, Malū for ile. Onusai Malole. Whatoitoi lau tau pito la au. La wale whano no manu leli. Se manui o Samoa. Whatalo whatu. Le ainga o le whatotua. Talo whatu le ainga o Iesu Keriso le nei Taeao fau. Le fua mai ai whanunga le lei. Whatalo whatu hoia i la tau na usu seu i tute mawhai o le nei asu. Vi ia le alofa maleanga le lei o le tua. Le o tātou se e mai fo i. Vai aingol nei Taeao, hei niso i la tau lewa mapu mai ngā luenga, na malolonga fo i nei Taeao. Ia alo mai o le tātou Malū Taeao Faaleagaga leo tātou anga i ato nei Taeao. Ia, wale wha o winga o ngā luenga whai o nei aso i le whangaloina. Whatalofa i o mapa anga nei fo i misiona, lo la tau langolangoina, sea le upo le tua, ma tufa atu le upo le tua na i o tātou ainga, mana i o tātou tangata Samoa ina ia tapasai na pēr tātou wholaunga le fionga mamana le tua i awane i se ese i tātou i ta iala o umo whata oto le tua mo i tātou whatalo whatu i au aunanga te itasi o lo whapena o na lango ina nei fo i au aunanga i awale momoli natu le tala le lei lo moto mo lo lawa Whape fo il tātou tala inga i tulu inga o leina lang. Whaaftai, sponsors umalawa o lo o e sila mei ilunga o tātou i tūlau. Whaamanuia tele le atu e tusa malau tau ngā luenga whai. E le whangaloina fo il whatalofa. Ia i la tau leo ua pale mei ilunga o tātou nanga le Taeao. Malawa fua i lau maua. Le alofa sisi le eso tātou tap au sili lang. Le fol tātou te whelai, ngā whatau soi fua o whaamanuianga, ma le tamau ainga mai le tua nei Taeao. Tātou te whaasoa, mō tātou whetufai, i le upua le atua mo i tātou uma nei Taeao. Ia alo mai, lo ainga i tala lei, whaafitai, au ai mai, whaafitai le mafuta mai, ia se atu tātou pokalame nei Taeao. Le umi fo i se whaasoa ni Taeao, wa nao se toi whaamanatu, wa nao se toi whafangu mo oi wa tunu pele Samoa. O le sa vali o le tala le lei mo tātou le ni Taeao. Ala mai. Whapea lea o le
foi upo lo fai manatu au tu o tātou Malū Taeao Faaleagaga. Aua ne I tātou momoe whaapei o isi, a ia tātou mataala ma ia whaau-tauta. Mo te Salonia mtau poe 5 olon whai poe ono, olo iei upo le fionga le tua, o le toi whaamanatu. Aua ne o tātou momoe whaapei o isi, a ia tātou mataala ma whaau-tauta. O le toi fangu le apostolo I le 𝚗𝚑𝚙𝚎𝚘 I Galatia. Ina ia toi whaamanatu ia te I lātou. Le lātou sāwalinga Faaleagaga ma le lātou tamuenga. Whapele upo le apostolo I le 𝚗𝚑𝚙𝚎𝚘 Galatia ai. A o aso ma tausanga I le au ngā ia te outou. O le mele ua utusi atua ia te outou. A wā outou I loa lele. O le aso le alii. E pei o le ngaoi le pou. O le whamanatu lea le apostolo nu ese. O le whamanatu lea le tamaloa I le 𝚗𝚑𝚙𝚎 o na sawa vali le anganga. Ai pei tai ua whaavale le inga I lātou I ngā luenga le pou liuli. Na ia whaapea tuai Galatia. A o aso matausanga I lea o ngā lea ia te outou. Mea lea ua utusi atua ia te outou. A wā outou I loa le leilava. O le aso le alii e pei o le ngaoi I le pou. E whaapea o na o mai. A wā tātou te whaapeani. O lo file mu. Ua le a whaina. O na o le ia te I tātou lea. Le whano whaafuasei. Whaapei o le whaati ngā o le whawhine tō a whanau mai. La tau te le sola I lava. O le whamanatu lea le apostolo ina ia awane I moe noa le tātou fōlaunga. Awane I whaatamala I tātou. Le anga lewa toi whamanatu mai ele anganga o le toia te I tātou Taeao nei sa mola watu no pele. A o aso matausanga. Wa lea o ngā lea ia te outou. Le mea lea, wa outou I loa le leilava. O le aso le li e pei o le ngaoi le pou. Ia, ei le talitonunga ua lausilafia uma tātou. Leilava seisi na te silafia le aso, wa na o le tua. Wa na o le tamā o le langi. E na te silafia le aso. E sau o le atalii o le tua. Fe mei o le aso le li e pei o le ngaoi le pou. Awala ni whaapei tātou o le 𝚗𝚑𝚙𝚎𝚘 I Galatia. Awa ni whaapei tātou o tangata o whaiange le ai le o file mu I mātou. E le o awhaina I mātou. Ne I o ia te I tātou le whano whaafuase. Ne I o ia te I tātou le whaati ngā pei o le whawhine tō a whanau mai. Bi ia leli. Whapele o upo le apostolo I le 𝚗𝚑𝚙𝚎 Galatia. Tau te le o I le pouliuli. Ia maua o tou. Ele malamalama o Yesu Keriso. I ia leli. A wā o tangata o le malamalama. O tangata ia o tou. I ia leli. Ma tangata o le au. O tangata ia o le malamalama. Tau te lea. Aua ni tau wō I le pou. Ma le pou liuli. I ia leli. Ia tātou ngā lulue manua au. A o mai le pou. O na Malū lo ai leo I tātou. E leo po le apostolo a o tou. Le au soi. Tau te le o I le pou liuli. Ia maua mai ai o tou e le nā aso. I ia leli. O le aso I pei o le sau o le ngaoi le pou. Amene. O le aso ea. E iai le tau whaitangi au wei. O le aso o le wio. O le aso lea. O le aso le whano whaafuase. O le aso e whaapei o le whaati ngā o le whawhine tō a whanau mai. A pele o upo le tamaloa I le 𝚗𝚑𝚙𝚎 Galatia. O uso I le tala le lei. Aua tau te
o i le pōliuli ia maua mai o tau e le nāso. Pe ia le li. A o tau o tangata o le malamalama o tau. O tangata o le ao o tau. Tau te le o i le pō ma le pōliuli. O le mea lea. Ia tātou wā. Ia tātou mata alai. O le mea lea ia o tau whaau tau tai. O le mea lea ia te i o tau le poto ma le malamalama. Tau te i loa le iai. Lo o tau atua. O tangata o le malamalama o tau. O tangata o le ao o tau. Pe ia le li. Aua la ni o tātou wa. Aua ni o tātou o atu i le pō ma le pō liuli. Aua e o mai ai le whano whaafua sei a te i tātou. E o mai ai le alanga tele ma le wio le tau whaitangi tui ma le tau whaitangi awe. Pele o tala tuspa ia e whaapei o le whaatinga o le whawhine toa whana mai. O le aso o le pōmisa. O le aso o le malaia. Ai awane ngalo ia te o tau. O tau o tangata o le malamalama o tau malama. Tangata o le ao o tau. Awane o tātou o atu i le pōli. Ameni. Ona whapele o le pe mai tau mai le whai upu nai ono o tātou mta upu Taeao ni. O upu la ia fia whaamamafa. Na si ia le apostolo mai ia whapeane le kalesia. O lea kalati ai. Aua ne i tātou momoea whaapei o isi o le aiso latou whaamoimoe. Aua ne o tātou momoea whaapei o tangata o le pōliuli. O lea aua ne o tātou momoea whaapei o tangata o le pō. A ia whaapei tātou o tangata o le malamalama. A ia whaapei tātou o tangata o le au. Me ia le li. Ia tātou matala. Ia tātou whaautauta. Ia tātou maelenga. Ia tātou i loa lelei. Tātou te tāpena pena i taimi uma. Maso uma. Me ia le li. Whapele o upo le apostolu. A wao e momoe i lātou i le pō. Me ia le li. A wao e momoe i lātou i le pō. O e inu ia o nā. E o nā i lātou i le pō. Pe vai me whai le pō. Vai me whai le pōngsa. Vai e me whai le pō liuli. Me ia le li. Mo whātu saina ia le apostolu. Le fionga le atua. Lātou o e momoe. Momoe Faaleagaga. A wao e momoe lātou le pō. O e inu ia ona. E o nā i lātou le pō. Pāpele upo ta māloa. Kalatia a oi tātou nei. O e o le ao. Ia whaauta i tātou. Ia tātou o ofu le ufi fata o le whaatua. Ma le alofa. Ma le pūlau tau o le whaamoe le ola. I ia le li. I ia le tua. E matautia. Aisea. Whapele upo le apostolo. A waile i tō fia i tātou e le tua li tosa. A ia maua le ola ono le tātou a lii. O Iesu Keriso. Amen. I wai mantua la misiona le tātou a lii. Na ia sawe au mai le ola. Na ia tātou maua tili ai lava. Amen. I ia le atua. Le alanto e whaamanato le apostolo i le kalesia i Galatia. Galatia. Aua ne i whaapei o tau i le mata upu i e o momoe. Amen. Aua o e momoe i la tau i le pō. O e inu ia ona. E o nā i la tau i le pō. Hallelujah. Ia le ai tele me ia tala no mai tuspa ia ona i whai e tātou. Ina ia tātou mata ala. Ina ia tātou whaautauta i mea uma. Ia le poto i mea uma. I ia leli. A pele o tala la apostolo. A oi tātou nei o e oi le au.
ia whaauta i tātou. Ai o mea uma lava. E whaia mea uma i le poto. E whaia mea uma i le whaauta. E whaia mea uma i le tō whamamau. E whaia mea uma i le whautautanga lo loto mai le atua. A pele o opo al tamaloa. Ina ia o ofu i tātou le ufi fata o le whaatuatua. Male alofa. Male pūlo tau o le wha moe i le ola. Amene. I ia le ali. Ai se au o si ia le apostolo le maulea. Le anga lenga ia le pine wha mau i tala le apostolo. Wha pele o le fionga le atua. A wai le i tō fia i tātou e le atua i le tō Samoa. O oe mau mai tātou uma. E le i tō fia e le atua i le to'asa. A ia maua i tātou le ola ona o tātou a li'i o Iesu Keriso. Awane ima i maua le taulanga na tāpena i le atua mo i tātou. Ni ia le ali. O le na maliu e suia i tātou. Ina ia tātou wola whaatasi maia. Ni ia le ali. A whai tātou te matala. Pe tātou te momoi. O lea whemele o tala la apostolo. O lea ia o tau wheapo apo ai ai. Ma ia wha maa whana ai o tau. Wha pei o na o tau whaia lava. Wow. Hallelujah. Samoa ala mai. Tulai mai. Wo o le taimi. Tātou te mata alai whaaleagaga. Wo o le taimi tātou te whaauta ai. Wo o le taimi tātou te a loa le lei ai o i tātou na tō fia e le tuana mua. Ina ia o ofu i tātou i le ufi fata o le whaatuatua. Ai ngai whapipi i mai ei male alofa. Tona winga e whaia mea uma i le alofa. Ai whaamulimuli mai le apostolo. Ma le pūlo tau o le whaamoe i le ola e whaavavau. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A o aso matausanga i le au ngā ia i ate o tau. I ia le li. A wawo tau i loa le lei lava kalatia o le aso le li. E pei o le ngaoi i le pō. Amene. Ai foi le a la tolu ngaoi e. Ngaoi lo fale le fa pe vili a tolu ngaoi. Mai. Le lau laku ngā nge ngaoi mai lau TV. E te i ai lo walu atu. Wale ai sau TV. E te i ai lo walu atu. Wale ai se mea nei to tonu o lo maota ma lo lawa. E wha pe nā uma le aso le ali. E pei o le ngaoi i le pō. Amen. Vi ia le atua. Pei an tātou wha aso le aso anawhia. Wha pea upo le fionga le atua. Wao o la tau a mio ua pei o le puao i le Taeao. Ai wha pe naona pei o le sau i le vaveao. Amene. Ai whai mai la fionga le atua i le tuse kalteina o tuse apostolo i le e kalese kalatia. Kalatia. A o aso matausanga i le au ngā ia i ate o tau. A wawo tau i loa le lei. O le aso le li e pei o le ngaoi i le pō. Amene. Vi ia le li. Awane i whaiane o tau. O lo file e mu i tātou. E le o awha haina i tātou. Ina ne i o i ate o tau le whanu whaafua se. Wha pei o le whawhine. Tō a whanau mai. Amene. Wha pei o le whaati ngā o le whawhine tō. Vi ia le li. E o whaafua se i mai. Alleluia. Amene. Vi ia le tua. Awani o tātou wō i le pō. Awani o tātou soso atu le pō liuli. Vi ia le li. Mai le apopoa inga le fionga le tua ia te i tātou. Ne i maua mai tātou e le nāso. Pei o se ngā oi i le pō. A o tau o tangata o le malamalama o tau. O tangata o le ao o tau. Vi ia le li. Aua ni o tātou soso atu i le pongi sā. Vi ia le li. Mea lea, aua ni o tātou momoe ai whapei o isi. Ai a tātou mataala ma whaau tauta. Pero le ia upo tuspa ia wao e momoe.
e mo moi la tau I le po o lo tala no le tangata o lo moi Faaleagaga I ia le li ngai mai 𝚘𝚙𝚎𝚅𝚑𝚥 o e inu ia ona e ona I la tau I le po a si I mea le apostolo si I mea nga le inu so o le inu ia ona I ia le li ai fai mai le tala tuspa ia a o I tātou nei o e o I le malama a o I tātou nei o e o I le au ia whaauta I tātou ia o ofu I tātou le ufi whatawhata o le whaatuatua ma le alofa mantua le whatawhata le aleana apoapoa ia I le apostolo I le kalesia I Efeso ina ia ofu tau ato ai si I mai I le e kalesia I kalatia whapea ma ia o ofu o tau le ufi whatawhata o le whaatuatua ma le alofa ma le pulo tau o le whaamoi le ola wow amene ai sea a waile I tofia I tātou e le atua I lona toasa na tofi e le atua mo Satan ai a maua e tātou lea le ola e whaavawa le ola atali ona o le tātou walii o Iesu ke visu amene koe mana tualo walii nei tae o le na maliu e suia I tātou nei a tātou ola whaatasi maia o e ola ili nei soifuanga Samoa o e ola whaatasi ni ke wisu leanga o le na suitulanga o le na maliu e suia I tātou ina ia tātou ola whaatasi maia whapele I o le fionga le tua upu ia le apostolo pe tātou te matala pe tātou te mumoi o lea I o tau wheapo apoa I ai ma ia o tau wha mawhana ai e wha pei o na o tau whai alawa amene Di ia le tua o le mea lea upu ia le tamalo o le whai le kalesia nofo ama wawa ai le ri ana koma wawa ai atu upu le tua e wha manatu mai le tua a pele upu le tamalo o le mea lea mātou te ai oi atu ai atu o tau kalatia le au uso, le au pele I ia lea li ia o tau I loa e o ngālu lue I atu o tau ma pule I atu o tau I la lea li ma lātou wapuapua I atu o tau ia matua mana tua I la tau ma le alofa o na o ala tau ngā luenga ia o tau no nofo fi le mu wow amene ia o e manatua sisi na whaia se mea le leia te oi o e manatua le tangata na avatua le whaoltanga le atua ia te oi o e manatua le auna le atua na tāpena ina le whaolatanga mo oi o e manatua le tangata na taita ina lo a inga I whaoltanga o le winga le nal tala le apostolo na ia whaapea toi le kalesi kalatia le mea lea mātou te matua ai oi atua ia te o tau o le auso le tala le lei ia o tau I loa le lei e o ngā lulue ia te o tau ma e pule ia te o tau I la le ali amen nei Taeao ai tō manatu o ise au no na tāpena ina ma whaatulanga ina lou a inga mo le whaoltanga I ia le kalesia I totono le nuu tātou whiola mo tātou tupu mai ai leo tātou ta ape masala lau manopia I so se tulu inga le lalang ia o tau I loa e o ngā lulue ia te o tau e ui na ai tau malele so se Samoa I tulu inga le lalang a lai tapo I mai Samoa lai tatalo mai Samoa lai whaano no manu mai ta mama tinao le atunu au na le atua ameni malato wapo yatu yate o tau mai leo upo le tamalo ia matua I mana tua I la tau male alofa ono lato ngaluenga I ia le li mai ia o tau no nofo fi le mu I ia le tua ia o tau wapo yatu ma ngai ala fa malo se apostolo il vaenga le mai le apostolo
a fai le o tau malama. A fai o le o atu le malama o ke riso ia te o tau. Mea lea kalatia mātou te matua ai o ia to ia te o tau. Ia o tau apo i atu i e a mio wha pio pio. Ameni. Ia le atua. O le isi mea manei o le vaenga le. O le ina ia talia le apo inga. Talia le apo i atu au pauna le tua. Talia le apo i atu tai o i kalesia. Ia le li. Amen. O le upu le ale tua le tātou te whaitawina le Taeao. Ia o tau apo i atu i ea mio wha pio pio. Ma ia o tau wha mawhana i e loto iti. Ma ia wheso soani e o vai. Ma ia o tau onu sai i tangata umalawa. Wow. Ia le tua. Samoa ala mai. Tulai mai. Ina nei tātou tau i atu e se tasi le leanga i le leanga. Aia tātou wa tau sisi e le au noa i le mea le lei. I ia le li. Na ia tau sisi e le au noa i le mea le lei o le tasi matangata umalawa. Ina ia tātou sanga oli ai pea. Ina ia tātou tatalo e le au noa. Na ia o tau whaafetai atua i le atua i mea umalawa. E pei o la le apostolo Paulo i le kalesia i Galatia. Amene. Aisea, whapele i o upol tamalo, a wao le fina ngalo leo le atua ia te o tau ia ke riso Yesu, aua tau te tineia le anganga o le tua. Talia le o atua le tua ia te o tau. Talia le talanoa atua le tua ia te o tau. Amene. O le atua e whaingofia i o ana au wala. Aleluia. E whaongai le tua ana au auna. E whaongai le tua ana perfecta. E whaongai le tua tangata ua ia tofia. E au mai ei longa fina ngalo ia te itato. Ia le, au wale fina ngalo leo le tua. Ia te o tau ia ke riso Yesu. Aua tau te tineia le anganga pa ia o le tua. Amen. Ia le li. Aua le tau whaatau waa i perfetanga. Ia le tua. Amen. E le tali tonunga le seisau tātou mai mo whaafonga mai Taeao nei. E le i perfeta atu se tangata ia te o. Ai mawhai ona avatu le pine wha mau o la o. Moli mau Taeao nei. O lauta mai. Tulo. Malautina po tua afo i leua ta oto mai tu mau lango mau mai te sa o tangata ia na perfeta mai ia te itatou leo o tatou manui ai leo o tatou sapa Italia i wha manuyanga le tua i ia le li a bele upo tamalo aua le tau wha atau wa aina perfetanga ai a whai e perfeta atu se tangata ia te oi. Fai meila i ole apostol, ia tofo i mea umalawa, ia tau fi mau i le mea le lei, ia ma mau o tou, ma mea leanga ese umalawa. Ia le atua. Amene. O il fai ntai o ngai tali tonu, pea la tusanga te oi, te le masangi, perfecta atu ia te oi. Pea vatu se perfectanga ia te oi. Aleluia. Pa aso uma, taimi uma, tausi ma wha pele i tātou mātua. O lae profesai lunga ia te oe i taimi alea. Amene. Le atua ia manuia si atama. Le atua ia whaile neita mai titi ma mea whai ngā luenga mō laua fio. That is a prophecy. E nisi ua whai mwhai au. E nisi ua whai ma perfecta. E nisi ua whai ma leo ma moe. E nisi ua whai ma whai a onga tuspa ia. E nisi ua whai ma whai evangelia. Ona lea. Ona o tatalo au tato matua. Le ia lea li. Ai a whai la e anu atu se tangata e perfecta atu ia te ona. E te leilo. E te le masani. Ai aone ngalo ia te oi. E wha au ngae le atua tangata umalawa.
Whapele upo le apostolo, ia o tau tofo ia nganga umalava. Ai mua, ia o tau ofi mau i le mea lelei. Ia leli. Ia o tau mamau ma mea leanga ese umalava. Ia ato o toa no whapa ia ina o tau e le atua lava. O le ona le manuia. Ia tau sia lava lo tau nganga ma le loto atoa ma le tino ia le matau le angai e ao o le aso e fio mai ai lo tātou alii o Yesu Keriso. Aleluia. Ia la o ma tātou manai o tātou Malū Taeao Faaleagaga le vaenga le fiafi e se ma le tāu o le vaenga le pe nga foi tono i kalesia tele taimi o lai perfecta atu la au na le tua ia te oi tātou walo ma whanau ai peia la e tele o iloa. Hallelujah. Tele taimi fa manuia au na le tua ia te tātou. They are prophesying over us. Awole tau fa tau ba aina perfectanga. Upule la apostolo fai le kalesia. Ai au tau tofo ia nganga umalawa. Ia tā ofi mau i le mea lele. Ma ia mamau o tau ma mea leanga. Ese umalawa keiloa. A fai tātou te sava vali la leanga. Ai a alu watus leanga iei foi perfecta pe pelo ali. Ai. Ai a fai tātou te sava vali la leanga. O le alko inga perfecta e luatu perfecta ia te oi. O aile to inga tangata e luatu perfecta atu ia te oi. E te iloa le leilawa i lungo le whaau unga le atua lo ia te oi. Ma le lua mafutanga ma le atua. E whaasino atu le atua ia te oi. Le tangata moni ma le perfecta e pelu. Anga fei mai ele apostol. A ia ato atoa na whapa ia ina o tau e le atua. O le o le manuia umalawa. Ma ia tau sia o tau nganga uma. Tino a toa ma le nganga. Ina ia le matau le ngaina i tātou le aso o Yesu Keriso. Ai a whai ele sawa wali i tātou le nganga. Ia pao ala leon meo o ia tātou. A wo oi perfecta mo i wale talitonu hoi tangata. Amen. Wo oi au na le tua wale talitonu hoi tangata aisea. Nanga lea tātou te sawa vali le tino. Amen. Vi ia le tua. Ai a whai tātou te sawa vali la le nganga. E te ilo le lei al perfecta moni mal perfecta pelo. E te ilo al tangata moni mal tangata le mo. Leo wal watu ia te oi. Ma whai atu se perfectanga ia te oi. A le wha malosi Samoa. Aua le tau wha tau wa aina perfectanga. A ia tofo ia nganga uma. Ia tātou tāu fi mau le mea lelei. Ma ia mamau i tātou ma mea leanga ese umalawa. Amene. Ia ato atoa na whapa ia ino i tātou. I ia lele. Ina ia tātou maua le manui. Ma ia tau sia pea lava i tātou. Tātou anganga, tino. Ina ia le matau le ngainga i tātou i le aso fio mai ai i tātou alii o Yesu Keriso. Ka pele upo ta Malū le kalatia. Aone ingalo ya te utou nele e wha maoni le atua o le na wala awina outou o le na te whaia lawa ma wha o ngā ina outou i lona lava whina ngalo pa ia. Hallelujah. Praise the Lord. Pele upo ta Malū kalatia soi uso le tala lelei ia outou tatalo e lea unoa i ia lea ia outou sanga oli pea lava i lea lava mea ma ia outou whaatai lo outou atua i mea uma lava i ia lea tua pele wha uma upo ta Malū o te matu wafa i atu ia te outou kalatia i le suafa o lea lii ia whaitau lia le neitus wa ia li makamofi i ia lea ile auso pa ia umalawa. Ia yate o tau le alofa tu noa lo tātou ali. O Yesu Keriso. Amen. O le ale wingo tala.
Ye to angai fai tau le upo le atua. Wal tusin na ave kalatia. Ia, masalo la ua le langi le kalesia. Ia le kalesia Yesu le taimine. A le wa ngal tusi mo tato. Le alanga matua ia poa ia toi le apostolo le kalesia. Kalesia ia matua fai tau lia e o tau le neitus. Mole au pa ia umalawa. Ia yate o tau le alofa tu no le tātou atua. O ke riso Yesu. Amene. Aone ngalo yate oi. O le wha manatu na. O le tutula au atu na tātou polkalame ni Taeao Malū Taeao Faaleagaga. Na apo iai le apostolo le kalesia kalatia. Au aso mtausanga le au ngā yate o tau. Wa o tau iloa. O le aso le li e pei o nga oi po. I ia le li. Awane o tau manatu. Awane o tau whapeani. O lo file mu o tau. E le o awhaina o tau. O na o le iate o tau le whanu whaafose. I whaapei o le whaati ngā o whawhingi tō a whanau mai. Amene. A ia o tau. I loa lele. O tau o tangata o le malamalama o tau. Awane i whaapei o tau. O e momoi. Awa ni whaapei o tau o isi. O e momoi la tau le pō. I ia leli. A ia o tau mataala. Ma ia o tau whaau tauta i mea uma. Ia o ofu o tau le ofi whata o le whaatuatua. Ma le alufa. Ma le pūlo tau o le wha moi le ola e whaavavau. Amene. Aone ngalo ia te oe Samoa lo watu no pele. A inga le tala le lei. A waile i tō fia i tātou e le atua i lona tō sa. A ia maua i tātou le ola ono le tātou a lii o Yesu ke riso. O lena maliu. Wha i lungo le sa tau. O lena maliu e su ia i a tātou wang salam o tātou soli tula fono. Ina ia tātou wola wha atasi maia. I ia le li. Le a whai tātou te mataala. Le a whai tātou te momoi. A pele upo le apostolo. Kalatia. O lea i au tau wheapo i ai lava. I au tau wha mawhana whanai. A i au tau manatua. I la tau na tau a sā mai a le tala le lei. Iate au tau. Mai la tau uma. O e na ngā lulue iate au tau. Ma pule iate au tau i la le li. Amene. Ia matua manatua i au tau male alofa. Ona o lala tau ngā luenga le li. Ma iau tau no nofo fifi le mo. Mele a one ito e fifina wai au auna le atua aia. Ese le mata ngō fie o le o mai whaatasi o le whanau o le atua ea. E tau soa le ngā luenga. I ia le li. E tau wamo whaatasi le tātou wamo. I ia le atua. Wai le whai ngō fie o le amo Yesu. Le ana ia whai mai e le mata Yesu tasi whai kolosu maluana. Au mai la wamo. Ia le watu la wamo e mama o le mai o le amo Yesu o le loto maua lalo ma le anga Malū. Amen. Ia le li. Mantua ni Taeao upua se u. Na yo matua ina ua whaamanuia mai ma release mai whaamanuianga le io le ngā ruenga. O lua whanau. Mea nei mate a watu ia te o lua wale ngā ruenga. Ia loto mauala. Ono sa. Ma ia o lua loto whaamangalu. Amen. E le whaftai i loto i le li. Mo le mawina e matua. Ma o whanau ma ia li laula. Whaamanuianga le tu. Ma upu ia siopta ma siopta nā. O lua le whanau, mea nei e lua manatua. Ia o lua loto mauala. Ia o lua ono sa. Ma ia o lua loto whaamanga. O ngā wenga ele whaingofia. Ai whaaftai le tu, o whaingofia le ngā luenga. O no le tātou whaalango atu i atei. E ia upo le apostol. Leo soe, ia o tau apo i atu ia mio whaapiopi. Ma iau tau whaamawhana atu i e loto iti. Ma iau tau whesosoni atu ia i la tau e o vai.
mai o tau onu sa'i tangata umalava. Amene, ina nei o tau tau i atu i se tasi, leleanga i leleanga. Mai o tau sisi atu i lea, i le ami o le lei e lea mua. Amene, onu sa'i. Papapale, iai le file mua ke riso i o tau loto, tātou te whaia mea umalava, male onu sa'i. Amene. Yo tātou Malū Taeao Faaleagaga na le aso so tātou ainga tele i tala lei o le atu le ngā whātaitele so tātou ainga ia wal fo i le whaaunoina o lo taime maise o le seina o tātou pokalami wale upo le tua mo tātou ainga ia le li ia whai le upo le tua o se mesua malia ia te oi ia upo le apostolo le kalesia o le melea kalatia ia o tau sanga oli ai lapa. Yo tau tatalo i lea unoa. Ma yo tau whaafitai i lea tua i mea umala. A wao le fina ngalo leo lea tua i ate outou. Yo tau whaafitai i mea umala i ake riso i Yesu. Awani o tātou tineia lea nganga o lea tua. I ia lea li. Awani o tātou tau whaatau waaina perfetanga. I ia lea tua ai a whai e te le iloa le tangata pe te le malamalama i tangata. Ia o tau tofo i nganga umala. A ia tā ofi mau i le mea le nei. Pea wai maanga i o whautuanga le upua le tua ma tātou nei tae. Amene. Ia ato o toa le whapa ia ino o tau e le tua. O le ona le manuia. Ma ia tau sia lava lo o tau nganga ato ona. A toa ma o tau tino. Ina ia le matau le ngaina o tau. Le aso. Fio mai ai tātou aliki o Yesu Keriso. Wa e wha maoni o i o lena walawina o tau, o lena whaia lava o tau, o lena filifilia o tau wana muana lava. Amene. I ia le tua, o le tātou Malū Taeao Faaleagaga na ne aso alofa mai le tua sa mo le atu pele. Whawawina o tute mawhai wala ne aso, ia iai manuia o le tua i atu. Umalawa tale tu la suma lua tātou o nanga ia uli taitasi ai maino e maule ala saunia mtapena ina le sunga le whawhiangai ngai a whiu walesi na tātou au nanga mai le oloisiona i Samoa mai se fo i o tātou polo kalame o le leinga mo tangata umalawa tapena ina e lana au i a waisu sala mai Brisbane i Australia. Ia whapea fo le tātou mānai o le manawa o ngaluenga le taimi masani ma le tātou ampasa o le malo le tua po sa vale ke riso i le afiafi ana nei. Ai maise o tātou po kalame o Israelu le nuu filifilia o le tua. Tāpena ina i le sunga whaevangilia po tofine i alise a filema iawa. Ia wala o mai mua whaafonga Samoa. Ia o le tātou Malū Taeao Faaleagaga na tātou ala mai Faaleagaga. Awa ne whaapei tātou oisi o lo momoe i le po. Whamanuia mai le tua, malamalama mai o na whafonga lunga i ate i tātou umanei aso. Whai tātou mamalamalama o ke riso i so se mea tātou te anga i ele nei aso. Ia le ase upu o le nongo malia i lau whaafonga Samoa, le ase tala ua pao papa i lau whaafonga. E matua atu lau kol kalame, lau tau titi whaitama, e fo taitonunga, tātou umo, tātou manawa e tasi il whautama, ui mangalo se leo ale au auna, i le tāua toto tātou li o Yesu Keriso. Ia nganga, ia maua lunga le vi inga o le atua, ma ia wha amalusia pea le tino Keriso, au tātou fo laua, i tātou fo laua o whatou tua. Alofa mai le li, o aise o iaise mana onga, o aise o iaise mana onga whaapitoa, mana umia se talo, o loo upula atu le malamalama o Keriso. Ma malamalama atu na fufonga lunga iate oi, ina te tali e tusa ma le mana onga tamale le Taeao, mātou sauni le li, a wafoi whauawina o mātou whakalame le tua o mātou tatalo le li, whaupenga ina pe i mātou le li, whaupenga o taua, mātou atu foi le tua whauawina o ngā luenga o nei aso e maise le li, e luanga le lei au auna, o tapena mai, o wale whauawina le au nanga le atua, o se tasi o whaafunga mai le leo le Taeao, mai moa mai lunga o le polkalame. I
pi ia le tua alofa atu tamā e lo tutusa so matou manuia le ase mana onga lo ta oto ilona fina ngalu le atua o e le tala le atua o e malia i o matou loto le atua o e malia i o matou mana o i mea lelei tali le atua tusa ma le mana onga lau whanau i ta ai se o po ia le tino i ngase le li le atua lau whaamalolonga whaau wau le atua whai atu lau au whaibabeni whaai loa lau mani mātou te au mātou te mātou to mau ia tole vi inga nei masoma o o le whaau lau meni ia o tātou kalamena ni Taeao moli atu le ngā whaatai tele lava tātou a inga mai mua mai lungo penga takalangi whaatai lo taimi whaau ngoa ina maspa niso ia tole a mai mua mas taimi lungo tātou ko kalamena whaamanuia tele le tua mea ta ngei o lau tō o auna Pastor Mike o te alofu tele mo o tō saifua mai ia manuia. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and Taeao. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚙𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘,
offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.